Indoda yephupho isahluko 6 ugwalo olulotshwa uPatterson Dube loBetty Ngwenya. uMadlamini useqedile ukuthanyela iguma njengenina elithanda inhlanzeko. Athi nxa ephuma emkulwini ephethe izenge elilomlotha elibangise esilotheni, abone uVictor ephuma exhibeni lakhe haluzela eqonda emoteni yakhe ngapha ekhangele phansi ehamba elwisa ukufaka inkombasikhathi yakhe esihlakaleni. Athi khwimilili uMadlamini okumangala qede abuza, "Hawuvi, wawuthe uzahlala iviki yonke nje ndodana, sekwenze njani usuphuma ngovivi? Ingabe sokuluhambo na?" Ethuke kancane uVictor, nanko phela ubengamboni unina. Umzimba ulapha kodwa ingqondo ikude. "Hey, angikuboni mama, uvuka njani kodwa Madlamini omkhulu?" "Khululeka mama, ingabuyeli emsebenzini, ngisagijimela enkayi, kukhona okumele ngiyekulungisa." Aphendule ngentobeko uVictor. Hey, Vi, izolo ulele ubuya ebusuku, lamhla uvuka ngovivi uya enkayi. Ungangidaleli amacala mntanami, umuntu enze izinto ngendlela eqondileyo. Ebobotheka uMadlamini kodwa kuzwakala ukuthi uyamlaya umntanakhe. Into ayenziwa ngoyise babantwabakhe akayikhohlwa. Akafisi ukuthi amadodana akhe afuze oyise. Phela ufuzo luyindluli, ingakho ehlala ebaqonqosela esithi umuntu kasiyonyoka ebekela iqanda ichiye. Nxa ijaha lingona umntana abantu kumele lihle limlobole, londle abantwabalo. "Khululeka mama, angeke ngize ngiphambanise." Amoyizele uVictor egezageza izandla ngomoya qede angene emoteni ayidumise. "Kulungile sibulo lami, uhambe kuhle, ube losuku oluhle futhi." uVictor ayihlehlise nyovani imota, ikhafule isikhatha sentuthu, ayidumise iphume ngapha ephelekezelwa ngamazwi athi, "Wenze umlethe ekhaya Victor ndodana, sengikhathele mina ngokube ngivuka ngithanyela iguma, uzwile?" Ahleke kakhulu uVictor kodwa angaphenduli, amane afithizele uphondo lwemota, izwakale isithi pip pip, ayichaye izulu. Selihlaba inkanda, ilanga litshisi nje ungaze uthi liyabaswela. Usilibaziso ulimele linjalo libhaxabula, uthambisa inhlabathi yokusinda. Kulukhuni ukuphila ngaphansi kwengcindezi. uMachuma umi emnyango ubambe iqolo ngezandla zombili uyambuka. Wena uwabona umlimi ebuka izilimo zakhe ungafakaza. "Sinda masinyane wena uyetheza inkuni. Izolo ubuye lomyaba kuzwa sibili. Lanamhla uyetheza khona lapho otheze khona izolo. Okokudla khohlwa fanami, uzakudla ntambama. Angeke ngize ngikuphe ukudla kwami wena. Angithi ungasutha usuka uchaye abantu abami wena. Uke uphinde ukwenze izolo, uzazisola, uyangizwa?" Azithulele uSilibaziso aqhubeke ngakwenzayo, asinde ngokuphangisa esejahe ukuya enkunini. Ingqondo yakhe ayidinwa ngokucabanga uVictor. Uthi nxa ejula ngemicabango kube khona umuzwa olamandla ogudluza inhliziyo yakhe, ayizwe isitshaya iphangisa, kusabele lovalo, aswele ukuthi akhale noma abobotheka. Empeleni kukhona okukhona ngoVictor. Khona nxa ekhumbula ukuthi unathe esigubhini sinye laye, waphinda wacela ukumanga, uzizwa engumuntu ebantwini, isithunzi sakhe sihlala. "Zibusiso, inkatha yami uyise ngaphi?" nguSilibaziso eselungisela ukuya enkunini. Uyangihlolela yini wena Silibaziso? Nyelisa ngaphi idende lakho mina?" Ephendula ngokudelela uZibusiso, kodwa kunguye oyithethe wenza ibhola. Masinyazana nje abe seyingenile uMachuma. "Ulamadende amaningi kakhulu empahleni zakho wena. Hamba lapha ngubiza usisukele thina. Ugamule umtsiru yezwa. Ngifuna amalahle okufutha." uMachuma lo
efuthe uSilibaziso ngesikhuni somlilo. Aphume egijima uSilibaziso angene indlela. Uhamba nje uyabalisa ngenhliziyo ngala qiniso lokuthi uzamthola uVictor. Baqinisile sibili ngala qiniso lokuthi uzamthola uVictor. Baqinisile sibili ukuthi ziyathanca kuwe wena Silibaziso. Ukhuluma wedwa kwenze njani? Kutsho uPhilisani ethutsha ezihlahleni elanda uSilibaziso. Ethuke uSilibaziso ajame ja esenanzelele ukuthi ngubani anqaphe ngolaka aqede aqhubeke ngohambo lwakhe. UPhilisani athole ithuba lokumeyisa aqhubeke usithi, uyazi wena ngangifuna ukukuthatha manje wasuka wagijimela amaxhego. Khangela khathesi ukuthi usuvithiye kanjani. Usungathi kumbe isalukazi sikababhemi. uSilibaziso azenze isacuthe kulokho, angcine umlomo athi zwi, kube usemhlokoze ngamandla. UPhilisani aphinde athi, yeyi, ngikhuluma lawe wena mntwana. Ehahabela isandla sikaSilibaziso, alabhule isandla uSilibaziso adobhe ugodo khonapho eceleni kwendlela. Athi kahle ngikudle enqulwini Philisani avike. Achilibike athi galo yephuka efohloza ezixukwini, azwakala esekude le athi, hachibo, baqinisile sibili ukuthi uyahlanya wena mntwana. uJabulani wakuthela umkhuhlane wakhe wengqondo. Anqaphe qede aqhubeke ngohambo lwakhe uSilibaziso. Esehambe ibanganyana azwe abantu bekhuluma phambidlana. Ahle aphambuke endleleni. Akakuthandi ukuhlangana labantu ngoba kanengi uhlukana labo esehlulukelwe. Nxa kungayisibo abamhlekayo bemuthi nyonkolosi, kuyabe kungabamdabukelayo bamuzwele usizi aze azibone ukuthi ngempela uyintandane ehluphekayo. Aqanqabule ngeganga aze ayethutshela lapho achiye khona inkuni zakhe izolo. Nxa ethi mehlo suka abone uVictor ethe thozo phezu kwesigodo. Luphinde lumthathe uvalo azwe inhliziyo yakhe isitshaya iphangisa. Azwe esiswini kungathi kulamavevane abhula amaphiko, aswele lokuthi enzeni. uVictor alothuke anyathele okwehlosi linyonyobela inqina, asondele kancane kancane kuSilibaziso aze ayefika eduzane kwakhe, yena elokhu ekhangele phansi. Sakubona ntombenhle. Unjani mamtimande kodwa? Kubingelela uVictor ngezwi elipholileyo, kuthi zwi kancane bese kuzwakala uSilibaziso ehotsha umoya ebese udedela ngenkathazeko enkulu. uVictor amangala. Hawu Sli, izolo sehlukane kumnandi nje, namhlanje angisaphiwa mlomo. Ngoneni kodwa chachazi le ntombi. Ngikuphambanise ngaphi muntu omuhle ngixolisa? Kulokho lakho angayitholi impendulo, uSilibaziso aqhubeke ekhangele phansi ezithulele sengathi ngumuntu ofuna kukhitshwe imali yesivulamlomo. uVictor elule isandla sakhe ethinte isilevu sikaSilibaziso aphakamise ubuso bakhe. Hewu, kanti iyakhala intombi yakongwenya. Zithululeke inyembezi. Woza sihlale lapha ungitshele ukuthi kwenze njani mama. Bayehlala phansi asuse uSilibaziso. Eqinisweni angazi ukuthi ngikhalelani. Bengingathembi ukuthi uzaphenduka uzebona mina. Ehweba ifinyela eselula lamehlo asebomvu okwesibindi esingaphekwanga. Utsho ukuthini? Ngibuka njengomuntu ongathembakele yini mangwena? Lalela, bekungeke kwenze ukuthi ngingaphindi ngize lapha. Ilunga elisilela emzimbeni wami likuyo lindawo. Akhulume ngelikutsheleze uVictor. Angikuzwisisi mina Victor. Lungalini lelo osukhuluma ngalo? Ekhala uSilibaziso. Ngikhuluma ngawe mntana womuntu, wena ulubambo lwami. Ngaphandle kwakho angiyena umuntu opheleleyo Silibaziso ngwenya. Uyebile inhliziyo yami. Ngikuzwa egazini lasembilini yami ukuthi nguwe ozangenza umuntu ebantwini, ozangenza ubaba emhlabeni.
Ngiyakuthanda Mangweni, athule aginye amathe uVictor. Kodwa ubonani sibili kimi Victor? Ngiyazihluphekela, ngivithikile njengesalukazi esesikhokhobele. Ahle amngene emlonyeni uVictor. Silibazisa, ngicela ungaphindi uwatsho lawo mazwi. Ukuthetha ngaphi konke lokho? Ubuza uVictor esengathi usethukuthele. Liqiniso Victor, ngiyenyanyeka, ngiyeyiseka njalo anginasithunzi ngitsho. Pho-ke uthi ngizakwenza umuntu ebantwini? Kanjani Victor? Mina ngingesimuntu walutho nje. Abuze esechaye izandla uSilibaziso. Kuhle kube lithuba elihle kuVictor abambe uSilibaziso izandla esazichayile, amkhangele enhlamvini zamehlo, uSilibaziso akhophozele okomlobokazi. Ngiyakuzwa Tjhatjhana, engikucela kuwe luthando Mangweni omuhle, ngaphakathi langaphandle. Bubili bethu singabantu makhaza nje, kodwa nxa sesihlangene sizazibuyisa izithunzi zethu, sibe ngabantu ebantwini. Ngicela wamukele uthando lwami, sitshintshe impilo zethu zibe ngcono. Mina ngizabamba isandla sakho, lawe ubambe esami, siphokophele siye phambili. Inqobo uthando lukhona, le ndlela ikhona. NguVictor lo. Mina ngiyesaba phela, wena umuhle futhi uyabonakala ukuthi uphila impilo esezingeni eliphakemeyo. Bekulani ukuthi uzitholele intombi esezingeni lakho? Abuze esetshekise ikhanda uSilibaziso. Angilandaba lezinga mina Silibaziso, inhliziyo yami ithande wena ngoba isimilo sakho siyangithathekisa. Yize ngingakakwazi kabanzi, kodwa uyabonakala ukuthi ulobuntu, uthobekile futhi ulenhlonipho. Ngaphezu kwalokho unguphumala ngasikoze, umuhle mntana nomuntu okweluba eliqhakaze ehlobo. Inhliziyo yami ikhethe wena Mamtimane. Abeke amagama amnandi uVictor aze ahlabeke emxhwele uSilibaziso, azwe aluzwe uthando lukaVictor. Yebo-ke, inhliziyo iyayazi indlela. Kulungile Victor, akhophozele uSilibaziso aze adwebe phansi ngozwane, eqe emelaphayana uVictor abuze athi, Mangwe, uyalamukela uthando lwami? Ngizwa usithi kulungile, kodwa awucaci kuhle. Yebo, ngiyalwamukela. Nami ngiyakuthanda Victor, kodwa ngicela ukuthi ungangiphoxi. Ulithemba lami lokugcina emhlabeni. Bangane okwethuba elide engekho okhulumayo, ngelikade uVictor akhulume ngelithambileyo athi, ngiyabonga somoya wami, ngiyathembisa angisoze ngakuphoxa. Baqhubeke begogodlelene baze badedelane bese beqala ukuxoxa kabanzi. uSilibaziso alandise okuningi okwenzakalayo empilweni yakhe, ayibike yokwendiswa kuboJabulani lakubo Mathambo, angayichiyi ibelo leyokuchitheka kwemithwalo yakhe. Aphatheke kabi uVictor nxa esizwa lokho, kumdabule emoyeni aze afise ukuthi aluba uyahle amthathe uSilibaziso aye laye kubo, kodwa abuye akhumbule ukuthi isintu asinqamekelwa. Kumele enze izinto ngendlela eqondileyo. Nxa emthatha uSilibaziso akwenze ngokusemthethweni, akhiphe ukudla akuphathele uSilibaziso, amqhubele, amukele, abonge uSilibaziso. Engabe esalinda ahle awavule amagubhisi leFanta akukhwelele, kwazise iphango bese lizibonisela kuye. Eseqedile uVictor akhiphe umakhalekhukhwini athi, ngifuna ukukutshela umakhalekhukhwini le ukuze sibe sixhumana sithandwa sami. Ankeme uSilibaziso andubana athi, umakhalekhukhwini kangeke ngimamukele ngoba kwakuqala nje angikwazi ukuthi usetshenziswa kanjani, kanti njalo umalumekazi nxa engawubona yimi ngifile angangichaya angithathele wona. Ukuwusebenzisa akuhluphi somoya wami, ngiza kubonisa khathesi. Wena nje kumele uwufihle ukuze umalumekazi wakho angawuboni. Siyezwana mama wabantwana? Avume ukunqekuza ikhanda uSilibaziso, amoyizele, kwazise
imthinte kwamancane yokubizwa mama wabantwana. Baxoxe kube mnandi. uVictor amfundise ukusebenzisa ucingo, amthembise laye uSilibazisa ukuthi uzalugcina kuhle lufihlakele njalo uzabe ecela umngani wakhe uNozipho ukuthi amfakele umlilo ngakibo nxa luthe lwacitsha. Lithi selisebuthambameni bavalelise, uSilibazisa waqukule umnyaba wakhe angene indlela. Esatshitsha kanjalo uSilibazisa ngapha ecula icudlwana elingazwakali kuhle inhlamvu zengoma ngqwa loNozipho, yize wake wamnyeya baphinda baxolelana sebengamathe lolimi futhi. Uyacwebezela kulezi nsuku futhi uhlala ubobotheka ungaqedi uSilibazisa. Sewaze wamkhomba yini uPhilisani? Kodwa Nozipho uyangihlolela sibili. Mina loPhilisani kufanana lamanzi lamafutha, ngeke kwahlangana ngitsho Nozipho. Utsho njalo? Umzimba wakho usuqala ukuhlambuluka, usekhona yena osekuthembise izulu lomhlaba ungazise ngibe mazi lami emamatheka. Awuzithandi nje indaba, khona ngingathi usekhona ufunwa inhliziyo yami. Nguba ngaphi iSilibazisa ekhamisile uNozipho? Uzamazi ngelinye ilanga. Uza kuvumela uMachuma ukuthi uye kwenda yini? Angithi ufuna ukube akukhethela amadoda aqede adle imali engakwazi lempilo ozayiphila emendweni wakhona. Angisafuni indoda yokuphiwa. uVictor ngiyamthanda, laye uyangithanda. Naso-ke indaba. Nguba ngaphi uVictor? Akekho umuntu engingamaziyo lapha esigabeni. Ngithe uzamazi ngelinye ilanga. Yena lijaha elimajaha amabili, futhi ubonakala ebusweni ukuthi uzimisele ukungithanda. Kodwa uyakwazi yini ukuthi wena usehlelweni lwamaphilisi? Ngimtshelile. Kala ndaba lokuningi. Yiyo indoda engiyifunayo, engeke ize ingahlulele. Baxoxa lezinye behlukane. Nanko uSilibazisa esesesaba ukufika edindwa ngoba efike sekuhlwile. Luvutha bhe uthando phakathi kukaSilibazisa loVictor. Khathesi-ke selulempande njalo seluhlume lwaqhakaza. Uyafihla ngakibo uSilibazisa ukuthi kukhona asehlekisana laye. uDube laye usezikhuza nxa efuna ukuya emacansini loSilibazisa kusukela aze axotshwe komathambo. Sezitshovile izinyanga, uchukuluzo lwabomalume bakhe lusaqhubeka, kodwa uthando lukaVictor yilo osolungumthobanhliziyo. Lamhlanje-ke uSilibazisa uwaqhulula amanga aluhlaza tshoko. Uthe uyalanda amaphilisi akhe esibhedlela eNkayi. Uvumile uMachuma, kanti yena uyabonana loVictor. Engabe sekuyikwemuka yini na? Uvuke lenkukhu zisehla emthini bayahlangana. Khathesi nampa sebehlangene. Uvumile umalumekazi, ngimkhohlise ngathi ngiyalanda amaphilisi. Sodela kubaba ukuze akubingelele somoya wami. Atsho evula isivalo semota uVictor angene ethule uSilibazisa. Kungemzuzu mngaki ayisuse uVictor eginya amahlathi kanye lezintatshana. Kuthi selimathunzi besithi qoke emzini omkhulu koBulawayo. Ukumangala kubonakala emehlweni kuSilibazisa. Uthalaza ngapha athalaze ngale okwesela. Khonokho nje babingelele eMontrose. Ngokwami lapha Silibazisa, ungesabi mama. Isihle yamchiya kancane ingqondo uSilibazisa. Uyabuqabuka ubukhazikhazi obunje. Uhlala lobani Victor? Ebuza ngokwethuka. Ucabanga ukuthi uVictor uhlala lomfazi. Okwakhathesi ngihlala ngedwa. Ungavuma ukuthi ngiyekulobola ngaphambi kokuthi ngibuyele esikole eAmerica? Ngizayithengisa lindlu sihambe sonke. Asukume uVictor ambambe ngesandla. Mina lo ngaphi? Othi uyadlala sibili Victor. Angifuni ukufela emezeni, sengiphethwe yisiyezi.
uyafunda kanti wena usukhule kangaka. Usemangele uSilibaziso ukuthi uVictor ngumntwana wesikole. Amwolele esifubeni sakhe uVictor ichaye inhliziyo kaSilibaziso azizwe ephathwa imvelo, acele ukuya esambuzini, afike axakeke aze athi, ngitshengise phela Victor ukuthi isambuzi lesi sisetshenziswa kanjani. Abobotheke uVictor amfundise konke esithi, ungakhathazeki themba lami, kufundwa kokuphela. Victor, uzangihambisa nini? Uzangibulala umalume. Ehlise inyembezi uSilibaziso aphume emkulwini uVictor esebona phela ukuthi usephatheke kubi uSilibaziso, sebungachitheka ugayiwe. Ngiyacela sithando sami, ngicela ulale lapha, ngizawuhambisa kusasa ekuseni. Ini? Ngilale ngaphi? Ekpe uSilibaziso ame phambi kukaVictor. Ngiyacela Silibaziso, ngizaba lohambo emavikini amabili azayo. Isikolo singikhomba phetsheya, atsho emesula izinyembezi. Ludede ulaka, nanko uVictor wakhe umbambe ngezandla ezikhudumalayo. Aqhubeke, ngiyakuthanda kakhulu, angiqondanga udlala ngawe. Asingene emkulwini uphakulule lanxa wenqabe ukupheka. Atsho ngezwi eliphansi uVictor. Kodwa Vi, ngivakatshile nje mina, ngizapheka ngelinye ilanga. Awu, kwaze kwaba kuhle ukudla. Uyapheka. NguSilibaziso edobha iqatha alijwamule uVictor, alimontshele emlonyeni, qede achaye uSilibaziso isandla esidobhe iqatha. Bafe yikuhleka, aphakulule uVictor, badle isitsha ingxoxo. Asukume uSilibaziso ayegezisa izitsha, acine esemncedisa uVictor. Lakanye ngazikhohlisa, ngizatshintsha ngani? Atsho uSilibaziso ethandela ithawulo ayibone endlini yokugezela. Kusenjalo uVictor avule umnyango angene endlini yokugezela. Hawu, usegangeni yini wakhuluma ngezokugqoka? Gqoka noma ezami impahla. Laye usethandele ithawulo uVictor. Hayibo, ngiyalingwa yini? Kutsho uSilibaziso efuna ukucatsha ngemva kwesivalo uVictor esengenile. Hawu, yimi lawe nje sithandwa sami, ngivumele ngikwenze unkosikazi wami ngokupheleleyo. Bageze baguquzane ethabhini egcwele phamu amanzi alamagwebu, badlaladlale bethilana ngamanzi. Selokhu wathwetshulwa yingwe uSilibaziso kakazi akubone. Selokhu wathwetshulwa yingwe uSilibaziso kakaze akubone okunje. Sebeqedile uVictor amphakamise ayembeka phezu kombheda, aqale ukumgcoba. Uyaqala ukuphathwa ngalindlela uSilibaziso. Ngicela ungiqhubele amanzi ukuze nginathe amaphilisi ami. Likhona yini ijazi lomkhwenyana? Kubuza uSilibaziso, usesehluleka ukhangela uVictor enhlamvini zamehlo. Ngithe ukuphenya incwadi zakho somoya, unatha kuhle amaphilisi. I-viral load yakho iyakufakaza lokho. Uqhubeke unatha kuhle. Angilidingi ijazi lomkhwenyana. Okuzavela yikho ngoba ngiyakuthanda. Sonke sobabili asilaye umntwana. Sekungenzeka kumnyaka ozayo ngibe sengiphethe okungumfana kwami. Aqhube amanzi anathe ngokuphangisa uSilibaziso azibuza khona ukuthi ugeze konjani umthombo. Nanko phela wehlelwe inhlanhla yamaswazi aqonywa inkosi elempunza. Bathandlane okwenyoka ezilwayo, inhliziyo sezitshayela phezulu, bagcine bembathe bonke ngaphandle kokuvikela. Lumnandi uthando nxa uthole okuthanda ngolungelamngcele. Lakhathesi kakukholwa lokhu uSilibaziso, ubona sengathi ukobukhulu ubuthongo. Isifiso sakhe yikuthi uVictor angaguquki okonwabo. Isahluko 6 sethu siphela lapha.
sesiqhubeka ngesahluko 7 ukuthi sibone ukuthi ugwalo lwethu oluthi indoda yephupho lusiphatheleni. Siyabonga.